tugarutse kuyaga kuri iki naco mbe ku ruhande rwawe yego ubona hari ikibazo gikunze kwibonekeza cyane cyane ku bakobwa bo muri Saudiya baja mu bihugu by'abarabu bakava mu Burundi mwabasengeye benshi baca mu masengero mukabasengera ariko baramuka bashitse muri Saudiya bakava mu Burundi wanashima bafise n'abagabo ariko bashitse iyo bihugu by'abarabu bagahemukira abagabo cyo cyo bagiterwa n'iki kibazo byo bintu birarawe cyane abana ahubwo ni ibintu bigezweho cyane abagore bava hano mu Burundi bakabingikwa hanze Dubai Saudiya bakasiga bubakanye n'abagabo babo bari bamiranye neza ariko inyuma y'amezi angahe babagabo bakaba bahita babagore bagaca batanga kwiyondera kuri dusone tumwe babagabo bakabata raba kesha abagabo bangitse abagore babo inyuma y'igihe gitoya inyuma y'umwaka umuntu babaki kumwe n'abagore babo igiti gire nyamwishi niko kimeze ariko impamvu twasanze ni impamvu iri hirya mu byo bihugu bagerayo n'abakobwa batangwa gufungura neza mu Burundi barona baba bibereye kuri za mwanza pika indugu cumba bunini ibiharage so nibyo n'amarenga nibyo baba bibereye kuri bwo buzima n'ubugari bwa nyumbati n'iki ugasanga ubuzima bwarasi amafaranga ntago barakora ku bihumbi mu miliyoni 5 amatugera hiriya rero atangura kurya neza niba atangura kuvyibuha yamaje kumva ko avyibushe aho nyene tayari amaje kwibona amataye hari nabo mbonaza yapinga abamaje aho nyene tayari umugabo ntabakimwonje acabona ko murenze hari kugira bagera hiye bakubitwa n'utuvuta bagasa neza tayari tubona ko murenze cyagiye kuronga amafaranga rero ujya mugabo nawe mu Burundi bari karahanzuka pambana acabona kumenga rero uwo mugore agezweho ntabwo ari level ya wa mugabo kora amafaranga abari utangiye kuronka aba yumva kumenga n'umuboss abayumva ya boss we rero abariho n'utundi tujama utundi dusore ababona ku Facebook tuguma tumwinjira agacona ikararonderwa cyane ntabone kari kararonderwa kubera amafaranga afise ari karakuvunikira kugira ngo tujya dusore tuyamurye imitoma myinshi no muraza amajoro wa mugabo wiwe bubakanye abatengiye kumuta abatengiye kumuyemukira kandi ikindi naco gira kabiri hari n'abagabo bahemuka hari abagabo batinyikura amafaranga abagore bari hanze batanga amafaranga abagabo bacatanga kuja mu buraya batanga kuja mu bagore hari wa mugore yumvise akanyangende nawe nyine acaca isheni gatangira kuza aragenda hari naho nyine bigaca bituma biparangana iyindi impamvu igira gatatu ni umugabo wo mu Burundi yanka gusuzugura rero umukobwa ari hanze aruka kuri amafaranga aheza wa mugabo wiwe haraho usanga ujya mugore atangiye guha amategeko umugabo nawe mu buzima umurundi aremyemo gutegekwa biramugora iyo atangiye kubyanka hacabaho aho nyene induru no kudahuza ukazumva umugore ngo amafaranga ntuzuko ko yatora were kano kanyaragiza konti bro umugabo ati aho nyene bikaba byanse rero mu zindi mpande mu byukuri ingo ziko zirasambuka cyane zipfira aho hantu ku mafaranga umugabo arongera umugore mu barabu ntagaruke akagaruka yaturanye n'abandi bagabo akamutana n'abana akico cyose abakobwa bari mu barabu amafaranga ntagushuke ntakwibagiza umukunzi kuko nta muntu uzoronka n'umwe agukunzi mwujya mugabo wa mbere kandi bose bazokunda bakujuje gutwawe ejo bagute utangire kumanga kubiti mbe biva kuki kugira ngo ingo zifate nimero ya mbere mu gusambuka mu gihugu cy'u Burundi Kibu kubana n'umuntu mutakuranye n'umuntu mutigeze mubana n'umuntu mutazi mukaza gukutana mukabana mu rugo ni ibintu bitaba byoroshe cambere mu rugo aba mu kwihanganirana kandi umugore abagomba kubaha umugabo muri byose umugabo nagakunda umugore iyo kimwe kibuze muri ico iyo umugabo abuze kubaho menya neza ko urukundo rwagononekaye cyane kandi niyo umugore abuze urukundo ku mugabo birapfa mbe ku ruhande rw'abakizwa kuvana biremerewe kuvana birashobora kwemererwa ntibyemerewe nayo ngo birashigikiwe intaye na Bibiliya ariko kandi none Kibu ndagwe wazi kibazo ki uwo mugore wawe mubana hakomwe kwicana ukabona mugizaho kwicana mugabo ibintu byanse wasenze byanse wagize neza yahagaze muri ko muturanira amabugite mugabo ntimutuma muvana mugabo kuri iki nacyo kijyanye n'uko abagabo bakunze kurongora abakobwa basumba imyaka
canke bakarongora abamama basumba imyaka bangana na bamama babo. Ico cyo nkawe pastor n'ubuzima baba bongeraye ku buzima bwa se bakwitiswa bwati none bagabo nitaye kuno mu mama uyu yarazi dufaranga ndamwihekeye umugongo antunga ngaburi n'ubuzima deja rero ubundi bwo suko byakabaye nta muhungu yafite ifaranga uza kwita ku bagore oya kuba umuntu amusumbye imyaka 40 n'ubuzima ubona yarakubititswe byaranze ngo tijewe urya nafise agafaranga ninaja ko sinzohangayika cyane ndafise kumwe no baho murabizi nk'abasore benshi barashaka kurongora ariko gituma batarongora n'uburyo bw'amafaranga rero nimba bafite inyota yo kurongora akabona umuntu yafise nimba bamusumbye imyaka atagira ntibyo ntaraba amafaranga burya amafaranga yongereza ubwiza amafaranga n'ubwiza ku ruhande rw'abantu bavuga ati mu urusengero kugira ngo uje gusenga ntimpaka ufise amahera ubwira ibyo utanga ati ndagusengera ubwira ibyo utanga kuri we pastor bivuga ko iki gusengerwa ukagira icyo utanga n'umutima w'umuntu ariko numva nta muntu bobwira ngo byanga bikunda kugira ngo ndagusengere bantu utangana amafaranga nawe nturumva uwo muntu mu by'ukuri ntabari mu murongo w'Imana bagomba kunyanganya kuko sinumva uko nyine umuntu uvuga agusengere ariko kandi hari umuntu ashobora kuraba umutima w'umuntu burya abantu benshi barazana imitwaro bakazana imitwaro batari seriye ugasanga bazanye imitwaro badafite icyo bagambiriye ukabasengera ugasanga ariko nubwo basengera ntibarishuwa nk'ubakarorero ndabakarorero je ndashaka kuvuga ati mbo ndashaka kumbwira ati genda dandaza sinunguka ibintu byanjye byose byarahombe ndashaka ati okay raba mu mafaranga yawe uraba ishikanwa urungika cyangwa amafaranga urungika kugira ngo umuntu yakorere ko mu gusenga bisigura rero jewe singombye amafaranga yawe ariko ngomba gupima umutima wawe ese koko urashaka kubohoka ibyo urashaka kubohoka uriseriye utari seriye uhita unyerera uri seriye uraboneka n'ibihumbi 2 wowe twuma kuraba uwo muntu by'ukuri nafise ukwizera arufise icyo arondera iyo rero uwo muntu akoze n'icyo gihumbi ko nawe wamugira igiti iyo ubonye akoze nabiki n'igihumbi uyu muntu awufata umwanya ukamusengera by'ukuri ariko iyo ubonye uwo muntu benshi baca basubira inyuma ntibagaruka iyo muntu nta gahunda bafise takaza umwanya murakoze cyane pasteur reka tubashimira ku mwanya mushoboye kuturonsa merci kumbure n'ikindi gihe tuzogaruka tuganire namwe murakoze murakoze cyane yego